batata na bamama mbote ya beno beto kele na kilumbu ya iya na mvula na ngonda ya zole ya mvula yai peto ikele beto kena kutuba na beno na mbanza ya Canada beto bana ya beno diambu ya nene kena kusalama na Brazzaville bame kubanda yao kuna na ba quartier ya mbanda ya isi kuna na Brazzaville ba quartier ina beto ke tubaka na Lumputu ba quartier ya sud ya Brazzaville na lore ya beto kena kutuba beto mekuzwa bampangi ya beto ina ke vanaka na ba quartier La Poudrière Mfilou ba côté ya ba château d'eau kuna mpe Mabiala Pierre ina ke ministron ya Sasu ina ke talaka mambu ya ba mapangu na bwala kena kufilisa ba mbulumbulu na ba bantu ya kadas kena kukonkonta na ba mwelo ya ba mpangi ya beto ina kena Kongo kuna bakena kulomba bau bakulakisa ba mikanda ya ba ya balupangu mebeno zaba ke na mbanza ya Kongo ina ba diambu mingi ya politique meku salama meku nata ba mambu ya kunwana na Kongo kuna ba bantu meku nwana ba yakaka meku kima ba inzo ba yakaka meku ba mikanda ya ba inzo te ya kuzimana mabiala ke na kulomba ba population ya ba quartier ya sud kuna na Brazzaville yani kana kulomba bao bakulakisa ba permis d'occuper ya mapangu ya bao mais beto kena kutuba mutindu yae samu na iki mabiala kena kutinda ba mbulumbulu kuluta na ba mapangu nyonso ba mbulumbulu na ba bantu ya kadas kukonkota na ba mwelo ya batata ya beto kaka na ba quartier ya sud kuna na Congo ya Brazzaville kuna samu na iki mabiala meku banda veya umpe na ba quartier ya kuna na ba quartier nord ya Brazzaville na kukonkota na ba mwelo ya ba mpangu ya ba bantu na kulomba bao ba mikanda ya ba mapangu baka na kutuba na ba mama ya beto na ba tata ya beto mutindu yae samu benu meku lakisa ve ba mikanda ya permis d'occuper lupangu yange na nsuka ya ngonda yai beto ikele bake kuluta diaka si baku pesa bao 300,000 francs CFA ve bake kulomba na luyalu yani kumuangisa ba inzo ina yani kubaka ba mapangu ina ni mutindu ina mabiala kena kutula batata na ba mama ya beto na kati ya stress mabiala nani metumisa yani ni sasunge so nkadia mpemba mutantu mukuyu na yina bake na kuluta na kukonkota na ba mwelo ya ba inzo nyonso na ba quartier nyonso ya sud ya Brazzaville bame kubanda na kilumbu ya bubu yai bake na kati ya La Poudrière ni kuna bake na kusala bilumbu yai na suka yai pe bame kuluta na ba quartier ya betu ya La Poudrière bame kukonkota na ba mwelo ba mbulumbulu mekuiza na ba minduki ba mama meku panike ba tata na ba mama kuna mekuma bame kuma kupanike bame tuwa hiki kwani betu meku sala bame kutuba ke bao kele bantu ya kadas sasunge so mutantu mukuyu yandi na mabiala Pierre meku filisa bao na kulomba batata na ba mama ya beto ba mikanda ya balupangu ya bao donc na la fin ya ngonde yai si 300,000 ikeleve mabiala yandi na sasunge so ke kubaka ba mapangu ya batata ya ba mama ya beto ina ke vanaka na ba quartier sud nyonso ya Congo yandi sasunge so na mabiala ke kupasula ba inzo ya bao beto tubaka na beno batata na ba mama ke beno ke kutala ke ntango nyonso beto ngo kuma na beto na kukuma pene na ba élection ya bao bake kusosa na kuyidika mambu ina ke sala ke ba population kutomboka bake sala ke ba population nyonso kutomboka bakota na kati ya nkele ya ngolo et puis bake basisa ba minduki et puis bake tuba bon voilà mekota na kati ya ba problème na kati ya ba diambu donc beto ke kusala diaka ve ba élection nkadia mpemba sasunge so mutantu mukuyu ke kutata makaka kuna beno kutala batata na mama
beto kena kutuba mutindu yae na sasungeso bao na mabiala si beno kuzola ke batata na bamama ya beto ina ke vanaka kaka na ba quartier sud kaka ni kuna beno ke kuendaka sa mutiba ina ke na bantu le na kunwani na ba uve ba ina ke na bakene na bantu ve na kimfumu ya bau kaka ni ba mpangi ya beto ya ba quartier sud kaka ni kuna bake kuna kubanda ba mambu nyonso tu ya imbi beto kuna kutuba mutindu yae na nkadia mpemba mutantu mukuyo fonge kufuta bambongo nyonso tu ya ba retraité ya Congo yina ngeke na kudefaka bau bamvula nyonso tu yina ngeke na kudefaka bau fonge kufuta yao avant na nsuka ya ngonda ya ibeto ikele singeme kufuta bamvula zole u bamvulu tatu bambongo bangonda nyonso ngeke na kudefa ba retraité ya Congo singeme kufuta bau avant la fin ya ngonda na nsuka ya ngonda ya ibeto kele nikuna batata na bamama ya beto ke kufuta nge ba 300,000 yina beto metuba mutindu yae na nkadia mpe mamutantu mukuyu bau na mabiala tata ya zoba yina salaka bambala nsambwadi yani kusalaka na kuzwa licence kuna na Université Maria Ngwabi beto kena kutuba ina na yeni mutindu yae tuba na mfumu ya nge nkadia mpemba mutantu mukuyu yani kufuta base étudiant ya Congo bambungonda nyonso bakena kudefa bau yani kufuta bau bambongo ya bau yani kufuta ba salaire ba fonctionnaire bangonda nyonso tu bamvula nyonso tu yani kena kudefa bau yani kufuta ba retraité bangonda nyonso tu bamvula nyonso tu yani kena kudefa bau ni kuna batata ya Congo na bamama ya Congo ke kufuta nge ba 300,000 ya nge mesinge kufuta ya uve bamvula nyonso nge kena kudefa ba retraité nge kufuta ya uve bamvula nyonso nge na kudefa ba étudiants nge kufuta ya uve bamvula nyonso nge kena kudefa ba fonctionnaire ya Congo nge kufuta ba uve batata ya beto na bamama ya beto na kupesa nge 300,000 asiki mpya ni kuna beto na kutuba na batata na bamama baleki bayaya bayina nyonso ke na Congo beno kufuta ve bambongo ina beno mekumanga na kusalila nkadia mpemba mutantu mukuyu yina mekuyiba mbongo ya Congo beno kuwa yao mbote beno nyonso na kati ya ba quartier kuna na sud beno vana kintuadi mutu ata mosi ve ke kupesa bau ba permis ya ba mapangu si beno kulakisa bau permis ya nge ya lupangu badiambu ke salama zole bake kubaka nge permis ya lupangu bake kutuba na nge kwiza kufuta mbongo sa munge kubaka permis ya lupangu ya nge beno kuwa yawa yangi nkadia mpema mutantu mukuyu mekunata ba muzingu na Congo ina babantu mekunwana yani mekufwa babantu kuna yani mekunata la guerre yani mekukimisa meno nakata ba inzo bau bambazi yankadia mpema mutantu mukuyu na bambulumbulu ya bau bamekwiza kuyiba babima mingi nakata ba inzo ya beno na bamikanda ya mapangu ya beno beno ke vanaka na kati ya mapangu ina na bamvula ata mutu mosive mekwiza kutubati lupangu ina kele ya Kingandi lupangu ina kele ya Kingandi beno mekuzabana na kati ya ba quartier nyonso beno nyonso ke vanaka kuna kintuadi nina bau ke kwiza kutuba ke faut beto kuregularize ba population ya beto bazola kupesa beno ba mikanda ina ya mpamba bazola kupesa yao ni façon yake salamaka na mabwale ya bampangi beto kuna kutuba diaka mutindu ya ina sasungeso batata ya beto na ba mama ya beto kena ke bayina kende ba mapangu kuna na ba quartier sud ya Brazzaville ou na ba quartier nyonso na ba bwala nyonso ya Congo bake kusalaka bake kutekisaka na zandu bake kuna tekisaka kwenda na babisalu ya bau ya maboko mengeme kuveidisa banzila nyonso ngeme kubebisa banzila nyonso batata ya beto kena kulemana diaka na kukwena na bisalu na kwenda kusosa bambongo
Donc bao na kufuta nge 300,000 yidika tete banzila yina ngeme kubebisa sa muti ya kupesa batate ya beto na ba yaya ya beto na ba mama ya beto na ba leki na ba yaya ngolo na bweso ya kwenda kusala jaka na kuzwa lumeya ina ke pesa bao muswa ya kuza kufuta ba mpaku ina ngeke na sota kupesa bao yidika banzila singeme kuyidika banzila ni kuna batata ya beto ke tatamana na kusala bake tatamana na kuzwa mbongo ni kuna bake kufuta ba mpaku ina ngeke na kulomba bao beto ke na kutuba diaka mutindu yai na yandi nkadia mpemba mutantu mukuyu bao na mabiala batata na ba mama ya beto ke na kulutisa ntangu mingi na kuna kusosa ba maza ina bake kunwa bake kwenda ntama kuteke ba mabulu na kwenda kusosa ba maza ina bake kuyobila ina ke lutisa ba ntangu na ina bazula kwenda kusosa ba mbongo nata ba maza na kati ya ba quartier ya beto samuti batate ya beto kutula ntangu mingi na kwenda kusosa mbongo ina ke pesa bao miswa ya kufuta ba mpaku ina ngeke na kulomba ni mutindu ina beto na kutuba na mabiala na sasungeso mbongo ya bwala beno kuna kuyiba yao mbongo ya pitilo beno kuna kuyiba beno zola jaka ba population beno kutatamana na kupesa beno mbongo beno kuna kulemana kufuta ba retraité beno kuna kulemana kufuta ba étudiants beno kuna kulemana kufuta ba fonctionnaire ya luyalu beno kutatamana kukubaka jaka ba population kutula jaba na ba condition ya mpasi ya ba stress batata na ba mama ya Congo Kintwadi na beno beto ke na kutuba na beno ke ba mpaku ina beto ke kufuta yauve beto ke tala mutindu nkadia mpema mutantu mukuyu ke kuza kubaka ba mapangu ina ke kuza kumwangisa ba inzo ya beno ni kuna beto ke kutala Kongo ina wako tiake kukwendila donc beno kuwa ya mbote na bwala ni bwala ngeke vanaka na Kongo ngeke kutuba ti mbongo ya munu kele ya kupesa ve nkadia mpema mutantu mukuyu samutian kuyiba yao yanme kulemana kufuta munu pension yanme kulemana kufuta munu bourse ya munu yanme kulemana kufuta munu salaire ya munu mulenda kusadila ve nkadia mpema mutantu mukuyu bana mabiala beno tuba na yani kuna kulomba ba mpaku ina na ba quartier ya Zulu kuna na Talangai kuna na Mpila kuna na Wenze kuna na Mikalu beto kutala ba reaction ya ba mpangi ya Kongo wafaso yake kusalama domen kuwa ya mbote na suka ya bubu yai bake na kuluta na ba quartier la Poudrière bake luta na ba quartier nyosu ya kuna na Mbanza ya Sud ya Brazzaville bake na kuluta na kutula tia na kati ya batata na ba mama ya beto jambo ya zole keleti si beno mkupesa bao ba mikande ba lupangu ya beno bake sosa kuzaba nkumbu yai ke nkumbu ya nani eske mwana ya yandi ke vanaka na mputu kele pena nkumbu yai eske ni mwana ya yandi ke salaka politique ke kuzaka kufingaka nkadia mpema mutantu mukuyu eba ke kuiza kutula beno na kacha mpasi yina ke droit ya beno na mambo ina bake zonzaka ya liberté balenda kuforce ve beno na kupesa ba mikanda ya ba mapangu ya beno ni bao ke kuregularize yao beno kena ta atalu futa mosi ve ina beno na kupesa bao 300,000 na beno kena kulemana kufuta ba pension beno kena kulemana kufuta ba salaire beno kena kulemana kufuta ba bourse beno kena kulomba ba tata na ba mama ya betu na kupesa 300,000 na nkadia mpema mutantu mukuyu avant la fin avant na suka ya ngonda ya zole ya ibeto kele batata na mama beno kuwa yao mbote beno kufuta yao ve beno ke futa ve mabiala mbongo beno ke futa ve nkadia mpema mutantu mukuyu senme kuyidika banzila yanme bana kutula maza yanme bana kutula courant yanme bana kufuta ba retraité bangonda nyonso ngana kudefa bao ni kuna ba population aussi ke sala muswa ya bao na kuzitisa luyalo ni mutindo na yake batata ba mama na tongo ya lelo mabiala Pierre tata oya salaki 7 fois licence na université Marie Ngouabi Sasungeso atindiye azali koleka na ba quartier sud ya Brazzaville
na tongo ya lelo baleki na kati ya quartier La Poudrière. Bato ya Kadas na la milice ya Nkadia Mpemba Sassou Nguesso bazoko leka na ba porte na bandako nyonso tu ya ba quartier sud. Babandi kaka na ba quartier sud. Pona nini babandaka toujours na ba quartier sud. Bazali ko loba na batata na biso balakisa bango permis d'occuper ya ba mapango. Mais boyebi que Sassou Nguesso a salati coup d'état en 1997. Bato ba kimaki bandako, ba pie bandako, bato mingi bazali ba bungisi ba mikanda makambo ya ba papier ya mikanda ya ba mapango na bango. Boyebi makambo wana. Bazali koloba na batata na biso na ba mama na biso na tongo ya lelo. Bazali koloba na bango que soki na fin ya mois oyo bofuti 300,000 te, Sassou Nguesso yena mabiala bako kase lopango, bako kambata lopango wana, bako kase ndako, bako kambata lopango wana. Tolobi boye boloba na Sassou Nguesso na mabiala bafuta bazane nyonso tu bazoko defa ba retraité ya Congo, bafuta bango mbongo na bango nyonso d'ici la fin du mois. Bafuta ba retraité ya Congo, bazariere nyonso tu ya ba mois tout bazoko defa bango, soki ezali 2 ans, ezali 3 ans, bofuta ba mbongo wana. Bofuta ba bourse ya bas étudiants nyonso tu bozoko defa, bazane nyonso bozoko defa, bofuta yango d'ici la fin du mois. Bofuta ba salaire ya ba fonctionnaire nyonso tu bozoko defa, bazariere nyonso tu bozoko defa, bofuta yango d'ici la fin du mois. Soki bo sali boye tango wana batata na biso pe bakozwa responsabilité, puisque bazwi mbongo na bango yo zalaki ko defa, et bakoki ko pesa yo ba 300,000 oyo ozoko luka. Bo comprendre yango. Ya mibale ezali te batata na biso, ba mama, ba leki, ba yaya, ba leki saka tango mingi na kenoko luka mai epa ya musika, mai oyo bakoki ko sokola nzoto. Tango oyo ba leki saka ekoki ko permettre bango bakende ko sala, bakende ko zwa mosala ya maboko po bazwa lumeya. Lumeya wana ekoki ko pesa bango nguya ya kufuta ba tax oyo yo zali ko senga bango. Donc, avant la fin du mois, même mai, na katia ba mapango nyonso tu na katia ba quartier, ba population bako brancher, bako zwa mai ya pio, bako lekisa mingi tango te na kene ko luka mususu mai, ndenge wana bako tia tango mingi na misala oyo bako zwa lumeya, lumeya wana ekopia bango nguya ya kofuta ba mpako oyo ozali ko luka bango. Ya mibale, ya misato, ezali te batata na biso bazali kolekisa tango mingi. J'ai une batterie faible. Bazali kolekisa tango mingi po na kotambola kokene koluka misala pour banzela et pas soki o bongisi banzela avant la fin du mois. Batata na biso bakolekisa tango mingi te na nzela et bakolekisa tango mingi na misala bazwa lumeya baya kofuta yo. Mene mikol na mokola lelo botika kofuta bampako wana, boboyi kotia dictature na kati ya fortune po bango ba continue koyiba mbongo, boko futa te ba 300,000 wana d'ici la fin du mois, soki ba sali makambo yo to lobi na binote. Bon, monique ba bandi ba trouble, bango ba bandi ba trouble, baza kuluka ba mécanisme, toujours mabiala. Sassou a utilisé que toujours batouana, ba mabiala, ba kene konyokola, bana na bango moko, ba famille na bango moko. Pona nini ba bandi, makambo wana na ba quartier nord te. Wana ezali question ou ba population, faut ba yo kango bien. Ben, ce matin, Mabiala et les équipes de Kadas sont en train de passer dans des quartiers sud de Brazzaville. Ce matin. Ça s'est passé ce matin. Et ça continue.
Ils passent de parcelle en parcelle. Et ils ont été à la Poudrière, quartier La Poudrière. Ils passent de maison à maison, de parcelle à parcelle, toqués dans les permis d'occuper aux populations. Ben, il y a des populations qui ont expliqué qu'il y a eu des guerres ici, il y a eu des coups d'État ici, les gens ont fui, les maisons ont été pillées, et donc nombreuses de ces populations ont perdu la documentation. Mais si nous étions dans un État sérieux, l'État devait régulariser ces gens-là, sans pourtant régulariser les parcelles, sans pourtant que les populations ne déboursent quoi que ce soit. Et Mabiala, Pierre Mabiala et Sassou Nguesso arrivent donc à faire des menaces aux populations. Ils disent, d'ici la fin du mois, donc d'ici la fin du mois de février, si les populations ne déboursaient pas 300 000 francs CFA, Sassou et Mabiala viendront casser les maisons et récupérer les terrains. Voyez, chers amis. Mais nous voulons dire ceci à Sassou et Mabiala et ce faux gouvernement tenu par Firmin Aessa et Mwamba Clément. Nous vous demandons de régulariser tous les paiements des pensions des pensions des Congolais. Les retraités congolais sont aujourd'hui à plus de 3 ans sans paiement des pensions. Nous vous demandons de payer tous les arriérés de pension que vous devez d'ici la fin du mois de février. Si vous faites ça, en ce moment, tous ces parents retraités qui sont au Congo, qui sont des propriétaires des parcelles, auront des sous ou des fonds nécessaires pour vous payer l'impôt que vous les exigez ou les amendes que vous les exigez. Et ça, il faut le faire avant la fin du mois pour permettre à ces populations-là des quartiers sud, parce que c'est toujours dans les quartiers sud qu'ils vont s'attaquer, parce que ceux-là ont personne au sommet du pouvoir qui peuvent les protéger. Cette population n'a pas de poteau, comme on a l'habitude de dire. Il n'y a pas de parapluie, c'est-à-dire une protection. Donc, que Mabiala et Sassou Nguesso écoutent bien ça. Va payer tous les arriérés des pensions du Congo avant la fin du mois. Avant la fin du mois de février. Dans la même foulée, nous demandons à Sassou de payer tous les arriérés de bourse des étudiants. Parce qu'il y a des parents qui sont devenus des retraités. La bourse peut aider ces parents-là à s'acquitter d'un certain nombre de droits. Et ces étudiants sont capables de pouvoir aider leurs parents. Donc de payer toutes les années, tous les mois, d'arriérés de bourse des étudiants que vous devez aux Congolais. En plus de payer tous les arriérés des salaires non payés. Et quand vous allez le faire, et en ce moment-là, les populations s'acquitteront de leurs droits et devoirs citoyens de payer l'impôt ou les taxes que tu les imposes. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, les populations passent beaucoup plus de temps pour aller chercher de l'eau. Et très loin, dans des quartiers parfois loin. Ce temps-là pouvait leur permettre d'aller travailler, obtenir des sous, et des sous qui devaient leur permettre de s'acquitter de leurs droits. Donc nous te demandons, Sassou et Pierre Mabiala, d'apporter de l'eau dans tous les quartiers de Brazzaville, dans toutes les villes du Congo, avant la fin du mois de février. Pour que nos populations puissent disposer moins de temps d'aller chercher de l'eau, beaucoup plus de temps dans le travail pour obtenir les revenus nécessaires qui leur permettront de s'acquitter de tes droits. Troisièmement, nos parents qui sont au Congo, nos frères, nos mamans, passent beaucoup plus de temps dans les rues parce que toutes les voies sont totalement détruites dû au tripatouillage des municipalisations accélérées mises en place par Sassou Denis et Bouya Jean-Jacques, donc par le régime de Sassou. Ils se sont endettés avec l'argent du contribuable congolais pour construire des routes, mais les routes n'ont pas été construites proprement. Et aujourd'hui, toutes les villes se retrouvent dans une situation de destruction totale, des éboulements, des inondations. Nos parents disposent beaucoup plus de temps à fouiller des chemins, des parchemins par lesquels ils vont passer pour aller au travail. Et ils dépensent beaucoup plus de temps
dans les voies. Donc nous te demandons, avant la fin du mois de février, de reconstruire toutes les routes pour que les populations puissent disposer moins de temps pour aller travailler et donc avoir beaucoup plus de gains qui leur permettraient d'avoir de l'argent nécessaire pour s'acquitter des taxes et des impôts. Voyez, chers amis, c'est cela. Et c'est cela que nous demandons. Maintenant, nos parents qui sont au Congo, vous devez comprendre la stratégie. Pourquoi ils vous demandent le permis d'occuper? C'est parce qu'ils veulent identifier qui êtes-vous. Vous êtes le parent de qui dans la diaspora? Voyez, chers amis, ils vont voir par rapport au nom, ben ce nom-là ressemble à tel un tel, et voilà, ils ont dit, bon, nous avons découvert les parents d'un tel, c'est pour vous mener une pression incroyable, et jusqu'à même aux assassinats. Et ça, c'est votre droit et devoir, dans les libertés que nous détenons dans ce pays, garanties par les droits de l'homme, nous allons refuser de donner nos documents à ce système d'individus. Troisièmement, quatrièmement, nous allons dire à nos populations, on ne travaille pas pour la dictature. On ne renfoue pas les caisses pour la dictature que nous connaissons, les conséquences du vol ont perpétré par le régime de Sassou. Le pillage du pétrole, les fonds du pays sont dilapidés, tous les rapports rédigés par les groupements ou des pays au niveau du système international démontrent que le Nguesso a pillé le Congo. Et donc, vous ne pouvez pas être des boucs émissaires ici là pour continuer à renflouer les caisses de la dictature et qui va continuer à voler, à s'embellir, à s'acheter des armes derrière vous et avec votre argent. Donc, nous demandons à nos parents, dans tous les quartiers du pays, dans tous les quartiers des villes, dans toutes les villes du pays, de refuser de payer l'impôt de Mabiala, de ne pas leur présenter leur permis d'occuper, parce que ça encore, ça demande que nous sommes dans une dictature avérée où on veut déranger les populations jusqu'à un niveau très élevé, des populations qui vivent paisiblement dans leur quartier. Oui, ces populations vivent dans leur maison des années. En aucune fois, ils ont été emmerdés de cette façon en leur demandant de présenter de la documentation. Et puis, quand même que ces gens-là vivent dans leur maison, dans les quartiers, ces gens-là se connaissent, en aucune fois, les gens sont venus leur dire que cette parcelle appartenait à tel. Vous voyez, chers amis. Donc, les gens sont solidaires dans les quartiers, les gens sont tranquilles et dans la paix. Et là, nous voulons voir Sassou qui veut vouloir amener des troubles au sein des quartiers pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir par la force. Parce qu'il sait que l'élection n'aura pas lieu au Congo. Donc, ça c'est le message que nous voulons lancer ici. Nous demandons les parents du Congo à la solidarité. Ne vous paniquez pas. Personne ne paye de l'argent pour la dictature. On ne paye pas de l'argent pour la dictature. Et nous demandons à tous les amis de la diaspora de relayer l'information pour que nos parents se sentent en confiance, en sécurité. Voilà un peu ce que nous tenons à dire ce matin par rapport à ce qui est en train de se passer dans les quartiers sud de Brazzaville. Ce qui est curieux, c'est que ces gens-là commencent toujours par les quartiers sud. Pourquoi Mabiala n'envoie pas des gens dans les quartiers nord? C'est-à-dire que les quartiers protégés par les gens du pouvoir. Pourquoi ils ne vont pas à Talangaï, à Mikalou, à Petit Chose là-bas, à Mpila, à Wenze, à Dragage? Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Pourquoi on doit toujours commencer par les plus faibles, les plus démunis? Mais on va leur dire, cette fois-ci, vous allez rencontrer du roc, de la pierre. Parce que nous ne sommes plus en 1997. Nous sommes au 21e siècle finissant. Merci d'avoir suivi le direct. Prière de partager. Pour nos parents, tenez bon. Tenez bon. Si Sassou ne vous paye pas les arriérés de pension qu'il doit aux fonctionnaires, aux retraités congolais avant la fin du mois, les bourses, les salaires avant la fin du mois, vous ne leur payez rien. Niet, ils n'auront pas ça. Dites à Mabiala, c'est un pauvre type qui est en train de harceler nos parents, qui est en train d'apporter le stress dans un pays où ils ont détruit l'hôpital. Dites à Mabiala, c'est un pauvre type. Mais quand la dictature va tomber, dites à Pierre Mabiala, il rencontrera les enfants du Congo au même titre que Sassou, qui est en train de nous rencontrer. Il va encore nous rencontrer dans les jours qui viendront. Passez une bonne journée au nom de tous les esprits. La lutte continue. Ingeta.